Tugite na mbere ni ati hikundi gia antu bamwe barabati witikaniria na kuonokwa kwa ngavana Kawira Mwangaza kwa itare ya ilibonekete kumeneria bokatha ngavana wa kaunti ya Kirinyaga na Minister Moses Kuria Bakiwa ibara ukumirire onto boba kwithira ngavana Kawira Mwangaza kebelwetene bawete nyibonekaniria amwe na ngavana Kawira Bakiwirirwa kuonokwa kwa ngavana wa kaunti ya Meru. Gaitene okonwe mubunge wa gishiko bunge kya North niwe Raim Daunda wete agaikirwa aria mbungene na kwithira kwina kubwithwa ugaruruku no tiera thirikari chema kaunti chirungu rwa thirikari nene na MCS baithere bakiaya wakanya kaucha Lauro kaya mutongeria wa kaunti ni bokenda gutaithira kwina ndwa cia gisiasa. Nyuma ya ngavana Meru Kawira Mwangaza kwithora nionoketwe ni Seth Njairi na ndi gutigina biure bibingi biratongire mwanya bakutha bagiciuria kiuria kia mbere ni kiegie ngavana wa iguru urakinya no mukaririgite wa kanjwa mangavana na kiuria giatongire baki wa iguru ni giki no mundu uria o mundu wa mbere agwethwe ni Uhuru Kenyatta ethwe Minister of Devolution kwingwa na Wamba ko gintu kiria wa iguru akaritie ni continuity e Wamba ibuarete tendene devolution kenda omba kura counties na Wamba Kawira Mwangaza akamata mbesa na kiondo beta bagaikiria wa iguru ni kenda bathithia caucus cartel ya all governors ni kenda ngavana omwatongwa bakogeanga kiondo no kamata mbesa na kiondo ukaija gukaria mwei omwe ukaria gukaria millions nyingi cia antu thaithano cio tukuri munene oro kwirwo na aringire thimu kuma thirikari ne Kenya ri noriku itukwenda ciuria biu tucokerwe ni president itukwenda kiuria kiu tucokerwe ni deputy president no watumite Mutai Kahiya ngavana wa Nyeri no watumite wa Mumbi MP wa Mathira no watumite Mbete Maina mwekuru wa Mumbi wa Mathira no watumite wa iguru the governor of Kirinyaga no watumite Rahabu Mukami no tumete Karen Nyamo no tumete Senator Mathu Onyandarua ciuria biu nebio tukwenda ocokirwa turi antu ba Meru ciuria biu nebio tukwenda kwirwa milioni manele yara ya umire ndene county government of Meru no wathanirwe milioni ana ira ciathananirwe ni council of governors no wathanirwe. Mimi mwenyewe nilisikia nikiwa bunge kwamba pesa mingi ilipeanwa siko confirmed, lakini nilisikia Central Kenya governors walikuwa wamepeana 55 million, walichangia 55 million na governors wengine walichangia 33 million, lakini hiyo nimesikia, siwezi kupitisha kwamba it is the truth or not, lakini definitely hiyo kitu ilifanyika. Bajairi ni kurotera nyombe siniti ni kirebe kukomba kutha kungumane bwathithikire ni kenda baita ugambi bora baitire oni ndariere senate from the first day, lakini manto yara ndronere na metho yakwa senators batura itene senators bonde batiara senate ya komi abele batiara senate ya komi batiara senate 15 baturete kuthanu into biba thana gwanja and leta bachoka baru in favor of the governor mantu yara ndronere ukia kwithirwa parliament ya Kenya kana senate nibwo thithagia mantu ara nibwo nonto Kenya kuria thinera bo kuigwa a cost of living turamenyere batu Meru tutige utarairwa turi Mount Kenya turamenyere Meru ikikanya magakugwitha yara tirie gitara kura na nde batu Meru twitwa twingwa na atongeria betu boka convinced ni antu ba Mount Kenya burerwo burebia na turerwo twitho turi antu bandu koguo tina muntu onthomba kwithora kigwatanaira na antu bara baesuba koguo bweta kuringa kura bukaria gukaria interest cia counties na boronga bibwingwa through majority leader cha reward au 2 counts isirari substantiated ne mone kuandika na boboe na money practices ya kutumira mbeche cha county bothoku na icho irari no rito lakini ndo bwa mbeche uchonde irothwa ni bwareterwa itengenda kuona mantu jau ironera gakiripu kamwake tukumnya majirani betu kaba kwenda kuthiria county yetu na nitukwelelia baminye siasa itukumnya Meru ira uriro ke siasa ni Meru ekuthirwa kusiba wango ibaruwa atomba lakini batuchokeria ringi atomba batuchokeria ibe menyere na Meru
tukoya atua imantu ya gwithikire seneta na winde enda kuwa seneta baba ingi bari kwaria kirwaria rura baba ingi bathikiritie ibara kujirire ni uma miru ina thina kinya bamo baba supportere Kawira ibara etikiririe meru iko na shinda na tontu bo ndenda kuwa batu uti akitronere ki seneti na seneti taritire ngwe yo ira ibati ukaria ugatu na nandi moroto jwao autote nambere ni juju kundenda mno kwira meru nabo twakwa moyo kwena tukwingi na muntu ake akwithirwa ai mweshia kinya tethwe ruari nyagarugelwa nchera na ibonete example nturene muntu mwamba nyagarugelwa yake umyege mwaganjire kuya ringi achoka wara kangeta kana tonto so ke mwegoro uyu ngavana itukwirigara nyuma meri 3 nuntu naminyeretie achoka ringi senate amiru wa anturume yatwire okira nkari ikithona chethine yo nkari bandaye ile yakoriwo imurithio yo batu ni buto akarire thine twire umire samwa ibuthikirie TV mwe kitaifa ikiwa kwithimu ile umire anto amwe anene ile ya iralula maseneta bothe ndarike mwisho yune iraretire thina nirachokia thina ra seneta barawite kwina thina miru tutumba gukararone wa mero ya ngwe imbecha no to babi uya nto bamwe seneti bwenderwa mero gwe kaunti chienu chienderete katwa ugatere batwe bando tunaendelea na tukenderega kuga kutetera mumeru na tutema makaire inda mana bubu mubungano thimenti Raim Daud kinyethwa agitonyera muno minister Kuria nikira kuwa na atonyete manto amiri muno omba Moses Kuria nimemsikia jana wakati rais alikuwa bunge na nimesikia kwa runinga akisema atakuja kila mwezi Meru na Moses Kuria alimueleza mama pia mama please do not fight everybody do not open many battle fronts that advice is very valid ya Moses Kuria lakini pia ningemwomba mheshimiwa Moses Kuria angewachia Meru isotautiwe na Meru vile naibu wa rais Rigathi Gachagua alisema wacha Meru wenyewe wajisort out ogitana nä ikitu watho kä mbunge nene bagutigira kaunti ciothe ciguta kä thirikari nene nilipeleka bili kama hiyo nimesema counties zikuwe na mayors wale wanachaguliwa from amongst the MCAs hiyo bill tayari iko kwa speaker haijaenda kwa JLAC ndio nataka wayapeleke kwa JLAC nimesema tukuwe na mayors na tukuwe na non-executive manake manager atakuwako anaandikwa kwa county ule anasimamia hausiki na political kabisa on the political side itakuwa kama vile councils zilikuwa kwa zamani kulikuwa na town clerk so sasa kutakuwa na county clerk ule anaendesha vile county inafaa iendeshwe professionally na kutakuwa na mayor ule ataendesha county na atakuwa from amongst the MCAs so MCA moja atachaguliwa na MCAs wengine ndio akue mayor wa county hivyo ndio tutamaliza hiyo mzozo ya kupigana katikati ya senator governor MCAs na MPs na women reps nkiripotera buri juma becha muthuri Muriuki.